Kini ki practices kila ban kala. Mentaka sengi ngas musyid ngala ban phong tang saptipo. La sa ka sengi ngala ban phong dekat sepetar. Da pois ka talang ngala ban phong sko berkuat bro. Handai ka riti jong aku mu brio ban phong jan kan ya kaju. Karo kom phong jan jong ngala ban kala. Pi ki dustur kila ban kala. Ki practices kila ban kala na kapor se kapor. Handai ki riti jongi ki nongrim jongi ki debenne. Ka jingkeli ka banganga keli kalong ye gitu ki babur riti bu dustur kalong tangkan ni. Don riti ne em haka jat ben riu ko jongi bangin ya penbiang ye jing kenjing dia. Don riti ne em. Banyak sensyar ya kadar ya sensyar da riti ke dustur. Banyak lum pisah ya lum haka kerteng jong ke dustur. Lum royalty penyeng kikit ai wai kendo lum kayo lum kahat kita berkhot jalek haka kerteng jong ke riti. Haka por boong kanu pio lum pisah om tip. Shano biya buat kepisah, om tip shano biya don. Shano ka accountability, kanu bilum kepisah, katu kepisah ma bilum shano bi peniai. Lara pi ong babur reti te peni ganye pa ti karum reti ke jong pi. Pi akam. Ti habangi ngitre kam kom ka parti ngitre halor kita kinong rin. Tina makata daw parari lara pi ayangi ka sarkar ka baklan. Ngane tu ipi ngin shim ye ki tough decisions. But ki tough decisions na warpo prasaneng kumboong presiden rang ba jongi. Lada day ban pin bam jadai ngin ya pin bam jadai. Menjur pa ba. Ngin ya khliebe. Ngin mailan. Lak ta tare ya ka hok ka sot ka jong ka briu khu nyutrap jongi. Ngim la sa ai ka bukum kata. Tingitan kam ya ka strong government. Tapi ngat ka iskan pele ai kata ay ka solid majority, ka solid support na nengin. Yo ka jingjap ko bidawram, nadu ka ka MP, syakmat, yang skam magane ka parti ka jongi, PI gibriu ki bangila asay mangi, paitang ki HDC. Baro siya kata ki HDC, na ito ipitang kasiya na kakatilim parkoy, usi MR layon layo. Puli ka history, iba ay doktor itip bahay betul na po district council. Puli ka district council, kanong ki CM ki bani asans nem. Tang way arngut e bane asans dem bol mjune don bone lay banai don bone ndru banai don bone wor bar den nu ne tang ndru banai dunai ma to ko por ne pinne jeno na mar pelai kasuki mu pun song la tang buru na dien kre song la tang buru na dien myo song skem ten trai kam nen bat suki ne buri hok subat be kasuki khulom ru myo tho ka shar myo di subat be kasuki khop kaya kini isuki di district council ke pasir kaitam ngatrai kam musical share ke khautam maka percaya gede district council lasu kini isuki haga jimpet jonga amdai tang be kini isuki haga jihsia amdai buya ko isuki uya ko ya geduli ya pura duli bi mangkas ngikir tak kadau jak pisah seno jak pisah so jak sekor keslani ngali jabok hai ko kene ka kam ni ten naru ko senciar bangi yo sngo buya kini isuki ngatang kalang kenot ngasom ju ya kini doktor jurus sungi pak song buru sabar song baik yang baik na bentak kejing sensar kari be kajam beriu ingin sia na ka bentak kejing pha kari jai beriu dem dei ba te kata kani ke bangi wara ka kubur bang begini kapor telem bagi ni kinten bakniar nganam sibun kapor banginya be skoi pak kajaka tengah ai ka kerku kerdo na kalian joko parti boleh terkena long rekat papi ya ini skam maka jemut papi layo bo kijing duai ka jongpi na ka bentak jongi kum ka parti na do iba arden hadu ki nong trejo ke parti kerbangnya i doktor baskem iban mi nai pen paria ke jai penriu kajing paria ke jai penriu ko de kajing paria di kibut hisin be kibut ki paria kamut ba nginem yo e ke bor sensiar tang ha ko ke parti kai te hisin ba ka paria ka but ngane thu ipi ki nong we ki nong ar kila ap lupa pikir mau e ke tu kajing thu khana spang ki masi kidan sauteli ki masi kertong kini ki sauteli masih kertong ki bamplang ha keju ke jaka tekat ba ki bamplang ha keju ke jaka kini kising ki dan bala ki nomor belai samingi highway sasengi highway satei highway sati ndon menutur tenre kini kising ki dam ki don kabut ba kata galong ban paria ki penisoi ki way isi ya way dur ya way ki prah la kajong tera using ya ka sarkar ha jala jongi tip ya kene kawai na kau hati na Asam na Delhi ki pet bhai ka sarkar jongi manu babat ya ulakam sensar ha kari ka jongi yo piong babat jong korak sang maen
remote control udan somewhere else. Namar balai baka cingi tali gamdang. Ada ngidon ke cingi tali yo ka parti ka baklangi yo ka mandir na pi pai ba. Mdan bala ban remote control ini. Ngin sen syarhi khamnon kaman ko mo yano yano. Pero mga kata daw, penitali ka buot ka jonghi, lengba jo kani kasnong, lengba jo kani ka constituency, nginyo ay gising job, kapulong absolute, kapulong thumping majority, but nginyo ay ka sarkar ka baklan. But habang nginyo ay ka sarkar ka baklan, nginay ka good governance, nginay ki rai ki baklan, ki tough decisions. Pait mentah po, isi jongi po district council. Hini mi ijay district council, paabalang mentah. Paabalang si papa. Balay, ngingin gila ang lupa zero tolerance sa corruption. Hisin baka doon hi ka corruption ni ang ipi ngin na siya. Ron kam niya suspend ba. Ko alay sa good lay. Ron kam niya mai katang mai ba. Niya ba karon nagbasa. Di menta kaya tengku ban ngidon kini ki ong ngideng ngidon hakariti ke dustur. Kiari akata kariti ha ke dustur. Tengah ngam dewe expert jong kariti, ngam dewe expert jong kedustur, ngam tip komod iu kata kariti kedustur. De Henry haka jing sutu ka berit jonga riti kamud kumni. Riti haka kien kasi kamud kinongri. Larabu haka kien breng kamud ki principles. Larabu haka kintin ki kame kamud ki codes. CODES. Ki codes. Ki riti kamud ki dei kinongrim trekam jongi. Ikut ke jungi lane ki an wala omsim la tho aka kot sada ki ki an bala tho haki maulen kniap jong ka donot ke jungi kata ka de kriti jong long suwa haka sansar khadar ni bo de kriti ya ka tibri ka tiblai ya ka tibhok ka tibsot ya kata ka de ke bangi kran ngi hakinu kilo ki benta kam dei bandan ka kendrian ka kendrop kam dei bandan ka le asilian